Bakso, bakso. Wah, ada tukang bakso nih. Aku mau beli bakso ah. Bakso, bakso. Bakso daging sapi, urat sapi, mantap. Bakso, bakso. Baksonya 10.000 saja, bakso enak, dijamin halal. Aku mau beli bakso. Ih, kamu jajan melulu. Tadi udah beli cilok. Sekarang minta beli bakso lagi. Nggak ada. Mama nggak punya duit. Gak mau. Pokoknya aku mau beli bakso. Ayo Ma, mana uangnya? Udah sana beli. Nih uangnya. Panggil buruan abang baksonya. Bang, bakso. Bang, bakso. Ya, abangnya nggak ada. Kenapa? Kok kamu malah nangis? Katanya mau beli bakso. Malah nangis. Gara